nimbagambira ngu amahanga gaza kutsimba amaju gatakira Ruhanga n'ababaire nibeeyeta abanyabwenge obwenge bwaza kubahwaho. Amahanga gabaire nigagira ngu gaine amaani baza kugira obwenge bukye bashoberwa embeera yabahindahindukaho enkoni yabateera bateera omukuru n'omwana haza babashoreza endwara ezitakuza kutunga omubazi omu laboratory zaabo buri omwe yagezaho kushakinga omubazi gwarema batemerana nangu bateerana n'amasimu nibasherra oku baratunga obwenge bw'omubazi ogwo gwabura haza endwara zabafungira zabakora kubi haza okushasha n'okutonzya kwabahikamu haza obona sente zacweka bateerwamu n'obworo nangu nindeeba omushana gwabakira ensi yaabo yakunduuka nangu bagira obukene nangu amahanga aga abantu batandika n'okuganga n'okugarugaho haza obo bakunda batsimbira Ruhanga amaju haza oburungi bwa Ruhanga bwayeyoreka haza obo kuturikuba twaza kuhika omu bunaku obu nari twaturi omu bunaku obu ninkugambira ngu akaana karikwiragura kundi kureeba ninkugambira ngu akaana kacokwa nari katokwa nikaruga omu nsi y'abairaguju nari ya Afrika kindi kureeba haza kayemerera haza kaza omu mahanga ago haza kabateekateeka haza kabatsimbisa amaju haza kabagambira eby'obwenge n'eby'obushoborozi haza kabihanurra haza obw'ensi yoona yakwatwa abarangi nari bucwezi haza buri omwe yagaruka omu bunyakare haza baruga omuri ebyo bataaha nibaterekyerra haza eby'ebibumbe n'ebitereke babiteera babiiha aha meeza zaabo haza buri kimwe kyona kyahendeka kyagwa haza hamera ebisya nari hatooka ebisya. Obwo nibwo burungi bw'engoma nari oburungi bwa Ruhanga obu naija kubagambira ngu bakama b'ensi batyamukire.